Baba ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngingebani wangilethe endaweni eziphezulu, wangilethe eziteshini ezinkulu. Ngiyabonga Baba. Kaka bashiya ramanda wala la la. Baba siyabonga. 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 Yaqala kanje lento. Ngiqeda umatric, abangani bami sebengenile ema-university. Mina eyami impilo imile. Ngizobunya ubuhlungu ngidlula kwesinye isikhathi nje esinzima empilweni yami because nami ngisitholile isikhala e-university because ngumntwana ohlakaniphe kakhulu ngiphase kahle. Kodwa uNSFAS awungi-approve ngeindaba zokuthi ubaba wami usebenza kamasipala futhi useyikhundleni eziphezulu and ukhona kwi-birth certificate yami abangi-approve indaba za-NSFAS. Kuthiwa nje ngeze ngiyithole uxhaso la-NSFAS. So nje inhliziyo yami ibuhlungu, ngiyakhala ukuthi kodwa Nkosi ngizoba yini, ngizokwenzani because nje ngifuna ukuba ne-bright future because niyasibona isimo sasekhaya ukuthi sinjani. Uyabona ngisho nombhede engilala kuwona ukuthi i-DIY because ngithathe nje ama-pallets ngase ngibeka isponge ngaphezulu. Yonke into elendlini ngisebenzisa ama-pallets engisuke ngiwacosha ey'nkampanini lezi enza usimende mangaba ama-pallets seziwalahla. Shukuthi into esengiyiduduza ngayo ukuthi ngibuke ama-cooking shows because ngangifuna ukuya e-culinary school, ngangifuna nje noma ukwenza ezinye izifundo ezi-related to ukupheka ngibe ushef. Yabona bafethu ngibuka ama-cooking shows, anginayo nemali yokuthenga lokudla ukuthi ngipractice ngengqondo ngize ngiyiphuphe lento sengiyenza. Ngiyabuka ama-recipe kuthiwa ulinda for 15 minutes. Sometimes ngiyahamba mangabe kunama-catering ngihambe ngiyopractice le skill engisithola ku-TV, ngihambe ngiyonikela ngamandla ami even if ngingeke ngihole. Noma kunemicimbi endaweni ngiyasho ukuthi ngicela ukuniphekela, noma kushoniwe ngiyahamba ngiyo-offerisha ama-services wami mahala just ukuthi ngithole igrosa yokupractice. Yabona mhlawumbe abanye abantu bayangibonelela ngaloku abangibonelela ngako. Kulama cooking shows ke engiwabukayo engiwabhekile nje ku-TV, ngithi ngisabukile ngelinye ilanga kube ne-advert yokuthi kufunakala abantu umhlaba jikelele ukuthi bahlangane bangenele i-competition kunenkampani thizeni efuna ukuthi ifake i-recipe esitolo sayo from umuntu ozobe winile kulo competition. Lo muntu loyo uzo-create isaladi nesuphu for their own shop, for their own restaurant. I-restaurant enkulu-ke lena yabo e-international. Ngiyifakele bafethu i-application ngiyidlalela. Ngithuke mina sengithola i-call. Ngithola i-call kuthiwa angiphenduli ngani kuma-emails. Angiphenduli ngani ukuthi ngi-in noma ngi-out njengoba bengi-appointile ukuthi ngizomela i-Africa kule cooking show. Hayibo bafethu ngicela ukunitshela ke, hey ngijabula, uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu mkhulu, kodwa futhi nginovalo, ngishawa uvalo. Yabona ngihambeke bafethu bangiflyise yonke into, ngifike lapha kwi-cooking show. Mengifika bafethu lapha ngihlangana no-chef abakhulu, athi umuntu ngafunda what culinary, ngine-degree nginani kwi-culinary, nginani ngu-chef oseqopheleni phezulu, nansi i-work experience yami nani. Bagqoke iy'mpahla zobuchef ezi-representa whatever business abakuyona. Mina angiphathanga impahla zobuchef, akuzange kwafika engqondweni yami because I am not a chef. You understand? Mangabe ungasiyo udokotela ngeke ube nejazi la dokotela. Ngiyaba-understand yabona ukuthi they know ukuthi uchef kumele hleze egqoke ingubo zobuchef because bawo chef bangempela. Mina I am not a chef. Qala ke competition, mangabe i-competition iqala amajaji ke ayivule, ijaji livule i-competition lisitshela ukuthi licela sipheke ukudla kwasekhaya, ukudla nje okusikhumbuza ekhaya. Ake bakwethu ngicela ukunitshela ukuthi ngakhipha ke nami ukudla kwasekhaya, ngakhipha isitshulu lapha esimnandi nepapa. Ngase ngikhipha futhi i-rice le jollof rice lo jolofina. Ngaphinde futhi ngakhipha inyama ebrayiwe. Mina ke I am not from Nigeria, ngisuke South Africa. Shukuthi inkathi ngikhipha i-rice lo jolofina, it's because nginayi experience because nginaba abanye abangani abakanjalo, so ngeke ngale experience lo rice lelo ukuthi litesta kanjani. So bese ngifuna ukumela nje ama-Africans wonke as a whole.
Ake ngiqaleke-ke manje sengimi phambi kwamajaji-ke khona ijaji ekuthiwa lona liya-understand ukudla kwase-Afrika mase bakhona ijaji kuyijaji lethu-ke elizosijaji i-competition yonke lona ali-understand ukudla kwase-Afrika. Ngiqale-ke manje sengiyakhuluma-ke ngichaza ukudla kwami ngiyasho ukuthi lokudla lokhu njengomuntu obuye ahamba yofuna amatoho mangabe ngifike ekhaya ngizwa isimeli lokudla kuvelane kungikhumbuze ekhaya ikona engizwa ngako kusengifikile ekhaya ngizwa inyama yosiwe ngizwa isitshulu nedombolo noma isitshulu nepapa ikona nje ongenza ukuthi ngikhumbule ekhaya ngizizwe ukuthi ngisekhaya iflavor yomsoco nesobho elijikile ubumnandi nje bokusutha ususuthiswa ipapa lasekhaya ikona okungenza ukuthi ngikhumbule ekhaya. Ake bakwethu-ke amajaji-ke mangabe sekutestile ukudla kwami aqaleke manje comment. Lincomeke leli elikwaziyo ukudla kwase-Afrika lisho ukuthi iflavor ikhona i-plating ikhona kuyabukeka ukudla ku-appealing indlela engikudilive ngayo lincome lisho ukuthi yonke into ibalansile akukho extra akukho bad kumnandi lincome ijaji ize lithi mncwa mase kuthi-ke uCaroline-ke bekuyena ijaji lizoba ijaji lethu for the entire competition. Athi uCaroline yena analo lwazi olukhulu ngokudla kwase-Afrika kuthesta different kuyena because akakujwayela ukudla kodwa based on i-delivery indlela engikuphake ngayo nendlela ekubukeka ngayo ekubalanse ngayo kubukeka ngayo ku-appealing it's just that yena akak-understand ukudla kwase-Afrika usezorelya uMakhosi okuyena owaziyo yonke into ngokudla kwase-Afrika uzorelya kuyena uMakhosi naye wakhona la phesheya but ukudla kwase-Afrika ukujwayela ukukuthesta sizorelya kuyena ukuthi kuba uyena ozothatha i-decision based on this one ukuthi kuthesta kanjani. However yena she's happy nge-delivery of the entire thing except i-taste because she doesn't understand i-taste. Ngo-day number 1 bekuyi-introduction nje kuphela akekho umuntu owaphuma kulabo chef esasinabo. Sebeyahleba-ke abanye oshef abawu-2 khona ushef nje oyithembile uPenny igama lakhe the other chef mase kuba umunye chef kagogo nje uPenny uyithembile uyambona nje uyakhuluma ukuthi uyena ozowina because nawo unayo i-restaurant yakhe etrendayo vele uyasitshengisa vele ne-social media yale restaurant uyambona nje ukuthi ucomfortable into ayijwayele le nongena lama-competition kudala ewina ama-competition ngakube yambona nje into ayijwayele uconfident ukuthi uzowina. Uhleba-ke nalogogo lo uPenny utshela ugogo ukuthi umbonile lo ofike engagqokile ngisho no-uniform yochef ucabanga ukuthi uzoye ngamadoda akaboni yini ukuthi uMakhosi ugay akaboni yini ukuthi leli linye ijaji uCaroline intombazana ucabanga ukuthi uzoveza ithanga aveze isisi esinama-stripes isisi esishwabene namabele ashwayebene nama-veins mase ecabanga ukuthi yena mhlawumbe lamajaji lawa azochameka uyena nesalukazi naso sifakazise naso sikhulume naso kukhulunywe ngihletshwa kanti ngizothi ngithi ngiyithela kubona ngibezwe kodwa ababonanga ukuthi ngibezwile. Iqhubeka isho baphuma abantu nga-1 qathake ngathi qathake impukane bafethu qathake ngathi qathake impukane angikholwa nami ngiloku nje ngisinda ngamashansi ngiloku ngisinda kuthiwa wow this was beautiful this is different we are not used to this is different but the taste is amazing you understand into njengaleyo nje abantu bancoma iskill engisifunde ku television ku TV because ngangihlalela kusukela Monday to Sunday ekseni kuze kuyoshaya o2 ekseni ngibuka ama shows okupheka so nje ngangishaya into eqokeme nami lapha nganga understand ukuthi from ukubuka ungakwazi ukuthi upractice kuphume kube perfect. Size sigcine sesibathathu ke bafethu sibe bathathu mase kuthiwa asenzeni i-seafood lisijaji asenzeni i-seafood ayisipresenteke i-seafood kusele mina nelinye nje ibhusmani mase kube nenye intombazane yomlungu nami so bathathu ke siprepareile vele amadish wethu vele e-seafood ibhusmani liprepare a giant lobster nama veggie neyoli mase kuthi lo mlungu lo ophathi nendawo naye uprepare enye lobster engasukumi phansi
mina nganga-prepare i-lobster sho ukuthi mina bengingazi ukuthi i-lobster into ehamba phambili lapha phesheya kubona. Mina nga-prepare cause ngangijwayele ukuyibonela auction basket kukhona lonke uhlobo mangabe kuyi-seafood kukhona yonke into kuhlanganise wena calamari kuhlanganise wena ma-mussel kuhlanganise wena squeeze head. Mina ngahlanganisa konke kanti ngahlanganisa ngenza ngendlela yami ukuthi kube ngathi nje iplatha. Ake afike kamajaji esezogawula agawule sisale sibe babili ke ngithandaza inkosi angazi ngiphunyuke kanjani ke manje sengisemaphethelweni ke manje umuntu ozowina la uzothola $1 million mase ukuthi irecipe yakhe izongena kuleya restaurant leya restaurant leyana enkulu irecipe yakhe izongena and once yangena ke lapho uhola ungunaphakade uhola waya ngicela ukunitshela ukuthi sesisele sibabili ke manje mina noBusman. Iwina ngalelo langa yayizo announcewa umuntu o-owner le restaurant. Ukuthi umsebenzi wakule restaurant uyena ozo announce iwina ukuthi ubani ozongena kwi-menu yabo. Shukuthi thina bekumele siprepare le menu leze ngayo isalad nosupu nesuphu ekumele ukuthi lingene kwi-menu yabo. Ake ngicela ukunitshela ukuthi manje seziyakhala ke sisele sobabili ke noBusman siprepare ke sesiprepareile ke manje salad nesuphu sesiyafika ke manje sikhulu sakule restaurant futhi nokudla sikuplate eintweni zakule restaurant emakhapsini ale restaurant usuphu siplace endishini inyana yale restaurant nasemaplatini amaplatini ebhalele restaurant kumele kubonakale kucace vele ukuthi lezi zinto lezi uwafa kuzomela ingene kwi-menu yakule restaurant. By the way ke iqaleke manje ke ikhulumeke manje i-restaurant sekukhuluma isikhulu sakule restaurant ke manje sisho ukuthi kahle thina sobabili singamawina njengoba silana singamawina sesiwinile sifana nabantu abawinile kodwa kuzomela kukhethwe igama lomuntu oyedwa sobabili nje siyadeserve ukuthi siwine njengoba sesikulesi stage kuzomela kukhethwe umuntu oyedwa okuyena recipe yakhe izongena enkampanini le ekokhulunywa ngayo asho ukuthi nje nawe ongawinanga like stand tall and walk tall you will get amanye opportunities. You are great for the fact that ukuthi usufike this far you'll get more opportunities internationally. Hey ngathandaza ibhadi kukhethwe mina ngathandaza ngingasabambeki inkosi yami sengikhuluma ngezilimi angisabambeki ngiyakhala ayiba kwethu uNkulunkulu muhle uNkulunkulu mkhulu uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akuthathe endaweni la kade depressed khona ulala embedeni owakhwe ngepallet azokubeka endaweni ematafuleni amakhosi so nje yazi ngaba nalento ukuthi ngingaphuma ngimemeze emphakathini ngithi unga give up ungalahli ithemba ephushweni lakho leliphupho lolonalo eventually mangabe kuukuthi uNkulunkulu kubekele lona liyokwenzakala unga give up khona la uNkulunkulu akubekela ukuthi uye khona empilweni never give up maseke futhi ungayeki ukuzama nokuzithemba because mina cabanga esimweni sami esasimnyama kanje sibuka ngathi sidungekile kodwa uNkulunkulu wangithatha wayongibeka le ematafuleni aphezulu. Buzz SA to all social media platforms ngizosibeka lapho ke story sethu sanamhlanje iyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Buzz SA siyanthanda kakhulu.